салом тамошобинони азиз, хушомадед ба дарси навбатии мо. мавзӯи дарси мо муаллифӣ намудани худ мебошад. имрӯз бошад мо дар бораи суроғаи зист ва рақами телефон меомӯзем. дар олмон суроғаи зист хеле муҳим аст, зеро ҳамаи мактубҳои расмӣ ба тавассути почта ба суроғаи зист фиристода мешавад. суроғаи зист ин маълумоти шахсӣ ба ҳисоб меравад ва аз ин рӯ набояд ба ҳар як шахсони ношинос дода шавад ва ё ин ки дар саҳифаҳои интернетӣ дар ҳар гуна пурсишномаҳо пур карда шавад, дода шавад. инак мегузарем ба мавзӯи имрӯз. суроғаи зист. Wie lautet deine Adresse? Wie lautet deine Adresse? Oder wie ist deine Adresse? суроғаи ту чӣ аст? Meine Adresse ist. Meine Adresse ist. суроғаи ман. мисол кӯчаи Исмоили Сомонӣ 22 мебошад. In welcher Straße wohnst du? In welcher Straße wohnst du? ту дар кадом кӯча истиқомат мекунӣ? Ich wohne in der Ismoili Somoni Straße. Ich wohne in der Ismoili Somoni Straße. ман дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ истиқомат мекунам. Wie lautet deine Hausnummer? Wie lautet deine Hausnummer? Oder was ist ihre Hausnummer? рақами хонаи ту чанд аст? рақами хонаи шумо чанд аст? Die Hausnummer ist 22. Die Hausnummer ist 22. рақами хонаи ман 22 мебошад. Wie lautet deine Postleitzahl? Wie lautet deine Postleitzahl? индекси почтавии шумо чанд аст? Die Postleitzahl ist zum Beispiel 44022. индекси почтавии ман 440022 мебошад. мегузарем ба пурсиши рақами телефон. Telefonnummer. Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? Oder wie lautet deine Telefonnummer? Wie lautet deine Telefonnummer? рақами телефони ту чанд аст? рақами телефони ту чанд аст? Meine Telefonnummer ist. Meine Handynummer ist. Meine Telefonnummer ist. Oder meine Handynummer ist. рақами телефони ман ва ё ин ки рақами телефони мобилии ман ҳамин мебошад. Wie lautet deine Festnetznummer? Wie lautet deine Festnetznummer? Oder wie ist deine Festnetznummer? рақами телефони хонагии ту чанд аст? Meine Festnetznummer ist. Meine Festnetznummer ist. рақами телефони хонагии ман мебошад. инак мегузарем ба як муколамаи хурд оиди суроғаи зист. Hallo Lola. Hallo Anna.
Wie ist deine Adresse, Lola? Meine Adresse ist Ismaili Somoni 11 734 000 Duschanbe, Tadschikistan. Und wie ist deine Adresse, Anna? Meine Adresse ist Mozartstraße 22 40212 Düsseldorf, Deutschland. Tschüss Lola, bis bald Anna. این بود درس امروز ما. با دقتتان تشکر. خیر.